Voin March ni somni pali pathian ni ania hei zing lama report kanan ngai tha thei dona Manipur Zofate te na tlangin report kha minan pek sak tamai la tuna hen tero ole masain kan channel lo ngai ka thin tu zofa khowela om zong zong te za na le du sak na chibai kabu ko cheu Manipur Zofate kan che na bunrang thanga voin lama chuan chutia inkâr na tele buaina atleng khan pa lo ani ti kha atang puin kan chen na lam kan han report theite ni se nimin pialama kan naupang thi te jinga unau nawa thi mi pahni te anpa lun kholal lupho khamitan puina tur khan kan unau ku ki ten ve bur an khon saka chuta chuanin poisa cheng sing thum sang ni le sanga an mo atu chu an pe ani ral da in ti kha kan han soi duwa tin wan doi tlak takin nizan lam jing dar ni le dar thumin kara khan lam ka khopui chunga thangjam cinema hall bula kang nei achuaka in thanem tak dor inte akang chia awan doi tlak ve mayani ti kha kan han soi du boka tin hey tini kan chen na munrang phanga buaina a omlawani tin tuna MP in tlan tur le na in kungka in Manipur district munrang phanga DC te chuan in thu chu asiamin gun license nei ho zong in sila in ral thuam te DC office ani lo le thana ron deposit rek routi in order kha an chu ania amaro chu uki in pi Manipur abi takin kampu pi lama kan ho tu te chuan hei tuna hianin melma ral nei kan nia indo ren kan nia wangin tu ma in silai in ral thuam te va deposit su enge motia har satna le boina in to kan hi chuanin keima ni min ron ru ti in thu chu an siam bok ani ichuan munrang rangate keini kan chen na chuan engma thar satna le boina a om lowani amaro chu Meitei ho an chen na mun tren khat khata hianin boina a oma ichuanin ei kan lo hiat theida na chuanin voin lama po kakching district lama security force ten Meitei nu pathum telin volunteer mi som padilai anman ti thu ka kan lo hria a kan hot hiat theida na zel chuanin heng anman te hi Meitei Muslim pangal ho kha ko khani in an soibok ani ichuan kan lo hiat theida na chuanin thobal mangjing mina bazar antia hemi muna hianin arambai tengol hovin muslim pakhat ama abbas musta antia chu an kidnapa kan han hiat theida na zel chuanin ani hianin damdoi ri theilam panga sumdon na sataka lo ti thin tu ania ani hena hianin an dopa chuti chon ani hi ai in puang ani ani hian tu nuwa chuanin hetianga thil dik lo mi ti ta na thalai tam tatte nun na suata hetia I kasum don na hi kati to ngai lo wanga kalo ti le ani chuanin keiman mo kafuranga khemna indu ang ka chunga in ti theyang ti in che chamna an nei tir bokani ti te ko ka kan lo fe bokani ichuan hey Meitei te ina tuna an chanchin an ron ziana unrang sanga kan do muda na chuanin tuna Manipura election ron om tura hianin congress te chuan Manipur congress te chuan inara hianin Dr. Bimol Akoizam hi congress candidate turin an puanga in outara chuanin Alfred Arthur tangkhulpa kha Indian Congress ticket ading turin an ron puang poka BJP te chuan engma an sei lowa mana an sei to om khanin Manipura inara BJP candidate tur chuanin an chief minister Biren Singh kha
an ron thâu lang ani khami ba khachu engma riat tur a om lo bok ani tin chu ro chuanin kan chen na Manipur munrang sanga nizan lama tele hoi in lama te po engma chanchin thil du om lo atleng lo ani ti te kha chanchin tlam pui kan han riat theite ania more lama chuanin jingda rukotanga da song pati tlengka curfew an la ta dula buaina han pa a om lo ani kan volunteer tele how to mana te po kha an tan na pun pa ngai a kan an lata nga thil dang engma buaina khan pa om lo ani ti kha Manipur ground report kan han pek theite atlam pui chon ni mai MP in Khantur iron soi kai kha Congress le BJP ten candidate kan siam fel to ni khana langamo chu Congress candidate emo BJP candidate policy cái mà này cái số phát triển năm bia lại hiện cái vai support hành trình thế nó chân khá thâu lắm nghe này candidate tên là xiêm lâu khuyên khuyên phát triển theo mình là suy sạc lại thật sự cái này dấu cụ kỳ thế với ini thế nghe nên candidate tu mà anh là ron soi ri lâu à nghe tu na hiện outdara hianin naga ho hi kan han khiat theida na chon tu ting hianin mi pahni chu kan khe to phot maya alo bera naga ho hi mi panga atanga mi pasari vel hi an mingan ron pe nge hi arin oma mi pasari velin ming an ron pe point alo bera mi pahni vel hi chon an withdraw le tura arin theya tekin nan naga mi panga an lo dinga cái này dâu cụ kỳ thì mình bắt cần đinh anh ấy chuan cần đinh thế ngay tu ra giống arin om anh ấy cái này dâu cụ kỳ Manipur om thế hiện nên MP cần này là vangin India Ramma cần râu rêu na sang về Lok Sabha hiện nên palai cần har sát na lệ cần mang anh na te khen tu cần này là vang hiện nên cần buổi em anh ấy chú vang cho nên tu na hiện nên kan ho tu te hianin man ron lak kan vei sia kan ho tu nam tina kan huai tu heng ho hi in beronin hei in tlan tuna nomination an pek thei chung hianin ni pakhat chu an ron vor chuak ngei tura chon kalo vei sia tun thei hi chuanin tuma an la ron vor chuak lowa kan ho tu te hi tuna anin riak ka tu emo ver chu anh ron thể chúa ngay chú arin omani kan now Zofate abikin MP han nei ngai dan kha omse ti kha do ka sante kana soi nola chon ne chanchin kim chang de rek ta po tang chungchang khami chungchang kha chon nakina khale thei tur an ngai la bai sei na nen kan lo thlir reng don ne opu ole kan ho tu Manipur lama nam tina kan ho tu te lovin veronin kan rinda na chuan kan vei seida na chuanin ke ni zo ku ki te chi ngami kan zawa ya kan ai owa Lok Sabha India ro rel da sang vera kan du dan tele kan har sat na te min ten pui tura ni pakhat kan nei hi chu kan nei mak mo ania in thuro tak le lung rual tak kan tran tra da ni chuanin MP pakhat jong kan nei ngei turin kan vei se ani ti kha kan sei du bok ani lo mom lu to ke hei hun thatak minan pe a report beng war khak tak kan siat atana thatak tak te minan pe saka